Kraksalo ALMCO company te Hakotor Hapani Social Justice and Empowerment Ministry ni Luwajijakma bai mega distribution camp Khlaijakha Khowai Padmabil Amchaio ashlo 184 Handicraft te Okra Chakra Rokno Bakjakha wheelchair walking stick te Khunju ni machine Ashali Pandavanarai Okra Bakjakha Padmabil blog ni officer Amit Kumar Jamatia blog advisory committee ni chairman Prashanto Dev Burma blog ni CDPO te ALMCO company ni Ozamate Ozamajuk Song Abni aglona ashali pandano te kokna rokha pandaw manjaknai narwai rok Balake hambai tini Khowai district ni Padmabil develop ni bisingo ALMCO company by Luwajijakma Khlaijakha তিনি 184 জনা বেনিফিশিয়ারি বিকলাঙ্গ প্রতিবন্ধী রত্ন বরকনি যে শারীরিক সমর্থক গরৈ হিমনানি থাংনানি ফাইনানি যারা প্রতিবন্ধী ওই দংনাই রত্ন সুবিধা খাই রেনানি বাগে বরকন যেটা হিমতানে থাংতানে ফাইতানে বরকনি একটা সাপোর্ট টুংনানি বাগে বরকনি লাঠা স্টিক তে বরকনি হুইল চেয়ার তে Kabangma khanaya rok tongo Khunju rok borokno Khunju khanamani machine theke shuru khlai 184 jonano 17টা এডিসিভ লিস্ট ni bibhinno jagani je bikolango protibondhi borokno sentini aro distribute khlai renai tai aboni bagino tinini program tai tinini program o phai manja phaikasini Padmabil blog adhikarik bhoromganan Amit Kumar Jamatia mohodoy tai phai manja phaikasini Padmabil ICDS ni Chini CDPO madam taibo phai manjaka Chini ALMCO ni protinidhi tei kabangma 17টা এডিসিভ লিস্ট ni kreng jagani beneficiary rok soho guardian rok tei bibhinno doftor ni adhikarik rok ni oro phai manjakja tei om haikeno chung jonogon ni samung phaithane sarkar ni je prokolpo tongmani rokno agami dinobo teibo kabang bor rokno chung om haikai শুধু mo simia Kabangma prokolpo jonogon ni bagai je phaimani na chung eker por ek dei thana ni bagai tiyar te amon bagai ni tini o program Khlaijakha Bureau report Chini Khorang